mari asar ki korang bian abeli boleh kasaba alandu boleh tak napa masuk waktu maurib deki sebelum adzan 10 menit beda boleh ya karimal akhlaq oh ya Rasulullah sabak gelulan duung audu asalinan mangkat ke masjid mari pejeng maurib ki ko orang salan du abeli ka sabah boleh kak mari maurib mak lihat ora salan du pergi-gerengan le dadi ibri ibek to gelu hadirin malamun kati sorbeje nika polan kesibukan padat niku beni cuma tarhim sebelum adzan nika lancung saya baca bodo syair tanpa weton hake kang apale sorbeje nika Quran hadis seneng ngapirke marang liyani ibu cai pamare mari nikah paki beda Syekh Musyari Rasyid ghibu wa dhullata ifila yaghibu sorbeje nika leda iya mah kita tahu kan Kak ya repot akan di sorbeje saya kan delok teman ka sorbeje lekas mari langkep ngerti ke dunia Allahumma salli ala Muhammad nah ya saya ambu saya apa tengking ning kucem ya apa jak ni kuding tibi munding tibi apa na boleh etengku make pergem aku apa jam aku leking ni kucem rumah tak kok mate kan enjak aku li dia jambuk Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah jadi ternyata saya paling mabe nikah dunia saya paling atas nikah saya sehat antar di Allah kaulajunan paling natunya si banyak paling sehat si sampurna paling dunia saya tak malupa ke Allah paling sehat si bisa ibadah ke Allah amin bon senomor telok panapa tingkatan rizki ini kasih nomor telok saya paling telok itu buaki wasolahul abna afdalu darajati rizki anak saya soleh anak saya bagus anak saya arok toro ocak garing tua anak saya ibadah afdalu darajati rizki paling utama derajat rizki saya paling mabe harta saya paling atas sehat saya paling utama anak hadirin mak anak saya paling utama mik benih sehat saya paling utama mik cuma tingkatan saya paling tengki sehat nih kami benih saya paling utama mun utama ini kan ngatasan ben sehat nih kak anak apa mak anak polan anak nih kebenih cuma urusan dunia kak sehat nih cuma lagi odi mula mati tak penting sehat nih kak bener dunia pada dunia nih karo lagi odi agelau kuleban sampean ke dunia nih tak penting hadirin iki apa sih tak penting kak manusia ini mula mati tak ndak ke dunia nih makanya sampai dalam kitab fikih mun beda orang ngopuraki mayit tak langkung perhatikan mun ngopuraki mayit saya rasa tukang tampan ibebe sampian ketika mayit pasang nading dingari pah ibu kak talina cetak konglet labuna pepe penyeting katana pokok ulama fikih saya pakon buka benih cuma talina cetak setuju talina labun ke bebe pakon buka setuju hadirin anak apa mak pakon buka kapi talina mayit nikah mak le tak ada dunia secekak dek kapi talina mayit lah di rumah gila mi etale tak kok ngantuk lah guna muntak etale lengki cak aurat ni kak haram jeling bentak lebur munding reng tua kak iya munding nak kena ini aja nujan abang kang mi jeling aku lebur munding seumur pak bono kak hai kok jak cerupan buk apa cek bayang aki kak macam bek hosok sambian Allahumma sholli ala Muhammad jadi mau lah masuk ke dalam kubur buka kapi tadi saya ajunan saya beda di dalam kubur buka kak tali nekat cetak buka pingkes
di pepe penyeting kata anak mari nikah tali selempang tengah buka tali tood buka sesoko nih buka anak ambil pokon buka makle tadi tunya secekak kabupaten masjid makle tadi tunya seakan tel kabupaten masjid saking dari tak ende orang mati nih gede katunya maka dari mati ini kan cepon pahtahan dengan lurus mungkin embiru kan deh jetan bahkan kimon tekku tak mergem kabeh bade baje lahir pah dadan mergem mate tak tuman bangki hula bodering mati mergem ni pasti sini kamu tak keng mati atinju pula anak apa udik ni kami mergem ketika lahir anak apa mergem manusia ni kan di tabiat roe katibi nakapi tro ekolia kapi tro olianya banyak ni kasih pada manusia makanya baje lahir mergem keng kapan mate loros hadirin mak loros ternyata kapan lemat telo ende tunyo seekar katokar tege tak nyapa satretanan tege tak abejeng makin ni kelepas apa ya saben tunyo ni kehadirin makan cepon kesair anak ben bini a kompol pele sejauh sosol sabe kalencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol etina etorot bungkol marketunya mayit etokol anak arep colok apol tanda kapan mati manusia ni katunya tak usah gelem kubur coba kan temen bedoreng mati kubur aki na purang lemah lempah identik aki keleku otak bede keluarga seidente kubur aki na leku sabe orang kan tanya senikah ki panginep mayite engki kan istilah nginep nih hadirin beni eroma na tibi mun nginep nih kayak kono orang ngampong nginep nih kuliban sampean teman ngocak kok gede nginep pay Roma mun Roma nih beni nginep nih kon tatangke istilah nginep